Spoštovani gledalci, še enkrat lep pozdrav, tudi tokrat z moje strani. Sliko smo že v Velenju na stadionu ob jezeru, kjer se nadaljuje 25. krog tega izredno zanimivega nogometnega prvenstva. Torej, drugi del je v polnem teku. Radić. Kuzmanović in Radić kombinirata. Radić je v kazenskem prostoru. Rudar, pa tam napaka, sedaj gre Leon Sever z diagonalo na Lelića, lepa podaja je bila to, Lelić je v kazenskem prostoru, Lelić strelja. Zebić, poizkus na desno stran, pa sedaj Krivičić, pa Babić, tu je priložnost za Stefana Stevanovića. Pa na to takole Mićo Kuzmanović, Kuzmanović do Filipovića, ali je to priložnost za Rudar? Lelić gre na desno stran, Filipović strelja! Aktiven, atraktiven. Kuzmanović je vedno, Kuzmanović do Radića, Lelić strelja. Ali bo tu kaj več v igri za Tabor iz Sežane, Sever. Pa sedaj je tam Džinić, Krivičić, Babić strelja na mestu, Matej Radan ponovno. Pitinari, Krivičić, Elvedin Džinić, pa sedaj Sever. Radan je neuničljiv, lahko rečemo. Res izvrstna partija Mateja Radana, tudi za voljo njegovih izvrstnih obramb, pa ostaja rezultat 0:0. Stevanović je prišel priložnost, tam prekršek na robu kazenskega prostora. To bo rdeči karton za Pavlovića, zadnji obrambni igralec je bil in prosti strel na robu kazenskega prostora. Tam je z roko potegnil Stefana Stevanovića. 11 metrovke ne bo. Ristić, ki ima močno levico. Ristić! Za 1:0. Tabor iz Sežane vodi v Velenju v 75. minuti po tem prostem strelu z roba kazenskega prostora, pa strelec Ristić. Res lep zadetek srbskega izkušenega nogometaša, 32-letnega Marka Ristića, ki je takole zadev. Lahko so seveda zadovoljni s tem vodstvom. Kronali so premoč. Kuzmanović, Črnčić mu je podal, Kuzmanović strelja, vratnica. Hrvaška napadalna naveza tokrat ni bila uspešna. Lelić na drugi strani, igralec iz Bosne in Hercegovine. Lelić strelja, Šugić je tu, dobro. Pa sa naše strane ne znam zašto smo bili tako nervozni. Osjetio sam nekakvu nesigurnost. Ovo je sasvim neka drugačija Tabor Sežana od prošle godine. I drugačiji sistem, drugačiji stil, puno novih igrača. Mi nismo uspostavili igru na početku, onih prvih 15-20 minuta. Nismo nikako mogli uspostaviti igru koju smo do sad imali. Razlog mi nepoznat, malo nervoze, malo što je normalno u ovakvoj situaciji kako se mi nalazimo. Na kraju iz crveni karton iz slobodnog udarca dobijemo gol, a prije toga smo imali isto 2-3 situacije. Pokušali smo u drugom poluvremenu promijeniti stil igre, odnosno sistem igre, da bi možda nekakav pritisak napravili. Nama isto pobjeda jako bitna bila. Nismo uspjeli i jako smo tužni zbog toga. Sì, sapevamo che sarebbe stata la partita più difficile del campionato finora. Niente, siamo riusciti a vincere una partita che era la prima volta che vinciamo fuori casa e per noi sono 3 punti importantissimi.